Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Umlarong ronghan sarhabi amai pen patir pi ponsi kedam tangjang minipai powarni karbilang pi okki projai mekteng pon. Umlarong along riarlo habi bang trok siang bong kadokavi rong paroi sira ingkoi ra phawara chingrum si bangso karbi ok projai mek paman pon longdo. Bangso okki projai kideng ahut karbilang pi ing hina biaru bolong arong tin pen kachetong dun rong asara tum chingrum si tangka phokke pendang lok langpia se karki ponjia phanpura hormai bong lapen adon tin heru epam sang tum chingrum si ok kachoria hirjumi chuhangsi karbilang pi rakom okki prupang cheng bondo. Bangso hut umlarong ronghan sarhabi amai mensing teron kachipahem phu ponalong karbilang pi rakom okipruji aphan habikong seng rongphar long sing rongpi borsing teron samsing hi khorsing krolapen hangmi jihan si pendanglok rongasar rubasaratum chetong dun rinti. Itu malong rike nango, lason kacu para itu, asi pininga bangke, oke puluh bangke nili fansina patangko, asi laso oke puluh lo ngaku thaka bangke, ibu imi tumhan tuning rigang tung bang ngaku lo, je laso oke puluh lo bangke tunanji, ladak dunu betang lo te ili tung karki lo, oke ajutang, aku pen kosan si bang bon malapen ladak upisi kiklema. Karbi akai pan kupisi ake mege klai ma o bangke nang tungtang lo te chini po la penke itung karbi arondak klang pon bom ponon pa klang pon bom lo lasi uwe kimi to mangta nang lang dunang po la pen nang ke dun pen nang le tung dak aki sungi po khana bangge abi athe la ke ile tum i ok epran ki mesenji aphan bang ini manini alam ki lampong ponon chington pisar ponon lahai anta non laso oki prolong nang dun ok nang curi dun no betang lote dak ini oda bangke dak bange nang cham dun no ipap avelo Karbilang pia royalong sangti ki pura jok along pen along ki karnuk pheri mimia dim an ki habia tum pen telong vek dun si rora phan kapachiri mekjia phan than pon oki prolong oki thekine plong atum along pen okabing kang tipdun asai sitame ing samjin pen ing thandun si arnikang tim oki pro ning karong kache hok pen si thek ponnong tarbiya anglu tarbiya rak anu bangke chitu dun melo athe lage khai jati alam bo khai jati ave dharmo alam ave modhote laso abangke oki pro nang dun bangke lage ni ot mani mithang apan mani nakang to nang chi mati pinilam junu ki junu nang ipu ke klaim ke dam nang kalang e jat e phan mangsi la arnam aroi pielong nang ka chicham dun pa sini ini ot mane ka chichap News report KATV News. Presbyterian Church, Church of India Angkang Kido, Mizoram Presbyterian Church, Sainot Kachapatir Pipon along Karbiang Long Presbyterian Church, Sainot Kacharap Chitudunsi, Jangmini Pai Porni, Karbiang Long Mission Philasai Hem along Chintong Development Area Mission Extension in Pupon. Difurong Sopiangkang, Rong Hilana Hawara Long Kido, Karbiang Long Mission Philasai Hem along Jangmini Pai Porni, Anero Porpai Sia Porpen, Chintong Development Area Mission Extension Kang Puamai Padupon. Bangso hud aluhisar puaman pen kachitong dun Mizoram Sainot pen Sainot Mission Board Secretary Reverend R. Lalming Sanga ahin pensi ing puponlo. Chintong Development Area Mission Extension Program Ruamanna KAPCS le Mizoram Sinot ina lungrual taka rem tia makan lak na hi voina hian kahonge Bangso Kang Puamayalong KAMF Field Secretary Reverend R. Laltha Puya Kachari Ponamayalong Difu Pastorate Longri Pastor Reverend Laltlan Muya Ahin Pensi Maiki Phalam The Lapen Kachitong Dunaluhia Pan Pachinipon in Petiang Anghum hi mani fi lemo helaya thok tu te ina lo man rek
Kung ipin ka ba ho? Please. Hello. Reverend H. Lalin Sang, Appeal Secretary, Tripura. Tungkado kami sinilo ko si Sekretary Mali Marka ko. Tuma Appeal Secretary, Ekay, Reverend Arnold Papuya. Reverend Alba Terong, Senior Executive Secretary, Karbi TV. Reverend Arjun Pangso, Executive Secretary in Church. Reverend H. Lalin Luata, Dominic Ortan, Pastor. Mondolisar, Balasin Teron, 2. Mondolisar Ratis Rongpar. Bangswahut KAPCS Executive Secretary Senior Reverend Albert Teron Kachatong Dunalong, KAPCS Executive Secretary Mission Reverend Arjun Pangcho, Tripura Mission Field Secretary Reverend H. Lalring Sanga Pendanglok Kiongdun Atum Chitongdun Rinti. Kangpo Mai Long Aluhisarpo MPCS MB Secretary Reverend Lalming Sanga Kithan Ponatengke, Jinthong Development Area Mission Extension Pinikang Puponajok, Arnamarat, Kipachan Ponjia Pan Lapen Arnamakam Kiklem Ponjia Pan Un An Bor Ipon Longpo. Bangso Long Bangke, Nilito Mizoram Sinot Pensnami Un An Nang Chirab Dunji Apan Bor Ipon Popusi Ningjipon. By the presence of our synod, senior ES and ES and some church elders, and also our fellow workers here in this field. So mizo tongin ka chun zo mga hey tunlayin India rama rongbol na harsat na kanto na mun athanem tiala Central India abikin Delhi fila te tin Lucknow mission fila te hani tin Assam ram chunga ngei po hian ani so tiang ani kara chuan hei kan school nei na mun sang Assam ram te poi zawa ta Mizoram ri shul mi te po harsat na tok kan oma kan Mizoram Sinot Pen Karbiang Long Arlo Arnamarat Kipachana Long Nangkachurab Dunjia Pan Lamcha Kachipite Kang Aputhak Reverend Albert Teron Pen Kachuro Pajirpon. Pangdang dia pan mengenai North East India, Hongkong, North India, kawalan mereka. Ini kelampan guru, tiket, or ini tak boleh lo, konsi, itu partnership itu tiket, konsi anak, anak kapuk dan dan karena itu bukan konsi, itu bukan India lagi, tak kedeng apa tak, itu dan konsi benar jadi, jual lo tiket. News Report KATV News. Karbi Student Association atum nonamat ropho ando bangso case e ropho phan pangrum pen isivet ki pado ponjia phan pura Karbi rong saramai hin pen kiramtang surihini ra inkoi rapli aninkara hut ningkan kang thim thon let kachingki paruhum pondo apurun chingwai derapi anta case e rothom wang roni wangwe ropli wang ero wangwe penajok latum awidetle halatum wangwe detle pukache jong se royamat ningkan kang thim thon let apita Karbia khaya moyar bunga bangke isivet kali thosi nang dole dosi nang mandetlo Lasojok konat ni kes etum mai do pulute koma kes etum lo pualam thiabangke Karbiang long angkang pialong kido anara tum ta karjo alam thiabangke prayun edet khangjang lo Lasojok Karbi rong asaramaya hin penabangke kes e pomen penabangke komantu neta hokpon thekte Labangso bangke nilitum 2024 KSA ropho phan nilitum kapangrum paningkan sivar let nilitum pangrum bon sita lang litum bangke isia song bang wang we det po ala so song bang wang we det le ala so ro bangke wang we det le lake kaching room ke lake aron kalilo ku anamat alang litum bangke nilitum phan
rong asar tumhan saru sar enga tumhan nang lem de son siman Nilitum KSA phan man ki pipe lapuke kali man PG setami aprang rop ho KSA setami chingrum de tha jongsi chingrum thek pulute laswarni penamatsi man peng archoji asuri surya rong asar hin pen alangli tumaphan archodamji lasi laro ho KSA tum chingrum de tha pusi KRAA hin pen kachuningri padopon rasila bangso long mangke nilitum karbi rong asar mai pen mangke alangli KSA tum chingrum re tik abang ke nilitum ke ajana mai long punon nilitum kalang litum han ke karbilo charle song pu hok thek thi tapai nilitum ka chinghon he pukali alang litum han chinghon pik nilitum rong sar aso supinak nilitum chinghon o lasi alang litum non mata penaba mata chingrum lo pulote alang tum isiwera song pen dora perlo isiwe jong si paman lo pulote nilitum penamasi rong sar asuri arong sar alang litum han nilitum pu hoar chupen alang litum han man piji mote alang litum chingrum serangot non amat KSA tu rupo do depend irowet donang polang litum karbi rong saramai pensuning di polo. News report KATV News. Karbi long pen Nagaland ki dayalong Lahori jana hawar long lea doya hoy kacharai komjia phanpura o wikimia Karbi atum matha ponsi hako pusar pisara hut pen ki pathir tang arong birdet apit puthot ingthur pontusi Karbi rong seng ponthulo bangso arong aphan Karbi rong barim pusi amen irpondo labangso Karbi rong barim along ki do ana Karbi ning isi ki doang thek kasi paklang jia phanpura non ki bang jijang mini phai trok siarni rong barim angkang ratching room amai paman ponpo bangso hut mesin pen kepacun bonjia phanpura Karbi rong barima mai phu mohenteron pherangkia mai padopon pherangkia mai along kaning je pon atengke ratching room mai along KACCM juliram rong hang pendang lok tim Karbi anglong atum do ana phansi dami che pha ponsi nangka chitong dun bek cha phan tuning ripon Honorable Dr. Juliram Ronghang, Lapan Meeting by Benglong a bit too much, and you think that Hapondu, Karbi Rong Barim, along Alamit, which of Hapondu. The sea Lasukuta Milton, the Chisik Chidang Ponlo, Pinang and the Banka, 50% so say Saibang and non touching Ponlo, Lasi non Kachisik Chidang Suman Dolang, Lasi. Lahayan bang nilitum kadok kami reception committee ciseng penilitum lahai ada itu bang cetak red lo, mitang akam asai ciklem mok lo. Bangso hut Karbi anglong arlo ki do an ham phang asong NGO pendang lok rada cyclem bang atum sitami nang chitong donason te messenger lapen bangso ratching room mai along kopia thesi Karbi rong barim ka chokim nang kokma bangso puthak klar dak pen than pachini ponpo lapen aning via bangki lun kana malin sitami paman ponji pusi pherangkia mai along pen mohenteron ningje pon Kom son teklong lo tedak isia jak kom ahemari pu chiwang tang lo amalik chiwang tang lo Ili cuma khai Karbi khai da wang tang lo lasi an pendak tu mila puti itu pon jam pon ini lo lasi date 7 ni bangka wang lo aku kawita pen aju tami nil tum lun kana malin dan nil tum ki pon date 7 aju tami 10-11 bajian dui dance professional dancer tami tum mapul tenta kehang dulu apen ke la ke copyright tum local singer gorka singer dui ke Karbi singer dum ta ili tum local singer है काफी चीजें था लान हेवी कॉन्सर्ट ना है कल News report KATV News. Pinia berta bangkil ansi kang ton lo 2 mithak me kardom